вам шчырыя вітанні ўсіх, хто пільна сочыць за нашымі перамяшчэннямі ў прасторы ведаюць. Мы цягам месяца вандравалі па Віцебскай вобласці, дабраліся да самай яе паўночнай мяжы. Пэўны час калыхаліся ў калысцы беларускай дзяржаўнасці Полацку. Завіталі ў месца яшчэ ў 16 стагоддзі, пазначанае на швейцарскіх мапах мінеральных водаў. І вось сёння справаздача. Выпраўляемся ў фальклорна-гістарычную экспедыцыю. Яе парадкавы нумар 431. Рушым разам наперад у мінулае. А по дубам ячмень молочу, а по дубам ячмень молочу, а повыше дуба соломка летит, а повыше дуба соломка летит. Каля того дуба речечка бежит, Каля того дуба речечка бежит, а по той же речце човночок плывет, а по той же речце човночок плывет. а у тим човночку вдалий молодець, А у тим човночку дали молодець. Ён чеша кудьорки риб'їм гребешком, Ён чеша кудьорки риб'їм гребешком. пускає кудьорки на бистру раку, Пускає кудьорки на бистру раку. пливіте кудьорки к тому бережку, Пливіте кудьорки к тому бережку. там моя милая водицу бере, Там моя милая водицу берет. коли мя не любить, няхай зачерпнеть, Коли мя не любить, няхай зачерпнеть. а коли не любить, няхай отмахнеть. А коли не любить, няхай отмахнеть. Наша пазнавальная экспедыцыя вымагала руху на поўнач. Вось мы і праехалі 213 кіламетраў, каб трапіць у полацкую вёску-блізніца. Там, у таямнічым атачэнні старажытнай сядзібы, нас і прымаў фальклорны калектыў «Блізнянка». Працягнем падарожжа пасля таго, як убачым, хто сёння возьмецца за годную справу – стварэнне сучаснага аблічча даўнішняй народнай песні. І вось яны, кампазітар Сергей Сухамлін і спявачка Настасья Краўченка, якая на сцэне пазіцыянуецца як Анастасійка. Настя, Сяржук, вітаю вас. Вітаю, Оксана, вітаю ўсіх, хто далучыўся да нас у гэты час. Кажуць, калі спяваюць салдаты, спакойна спяць дзеці. А што адбываецца, калі спяваюць маладыя дзяўчаты? Зараз даведаемся. Традыцыйна не толькі паслухаем, але і ўбачым. Наперад, сябры. Настя, ты в программе «Наперед у минулое», а это значит, что у тебя есть возможность спеть такую песню, которая обычно тебе, может быть, никогда бы и не встретилась. Привет, привет! Я очень рада сегодня тут находиться. Эта программа действительно уникальная возможность для любого артиста на профессиональном уровне поэкспериментировать с музыкой. И мне очень важно и очень интересно, что получится в конце. Ты вот послушала эту песню, какие-то чувства у тебя появились, какие-то, может быть, я не знаю, пожелания? Мне кажется, любая песня должна вызывать какие-то чувства и эмоции. Но мне на самом деле очень интересно, что получится в конце. Настасья Краўченка, творчы псеўданім Анастасійка, спявачка, вядучая, выконвае музыку ў стылях фолк, рок, джаз, поп-рок. Лаўрэат і ўладальніца гран-пры міжнародных конкурсаў як у Беларусі, так і ў Італіі, Мальце, Балгарыі, краінах Прыбалтыкі і іншых. Я вчора в Піру была, Сягоння з Піру прийшла. Удалая, белая, румяная, свекровка журить, журить, свекорка велить набить. Удалая, белая, румяная, милый
трусить. Эх, удалая, белая, румяная. Заружавелись? Ой, Може, справді. пойдем подальше трохи? І справді потім потанчим. А давайте краковяк. А давай. Русский немец и поляк танцевали на полях, идем на берег, я всегда меня выходит Ошалела голова, ошалели ноги, когда к этой головы протяжели роги. Наше падарожжа па краіне вымагае прыпынкаў і прыпыняемся мы зазвычай у месцах знакавых. Гэтым разам у Арэхаўня Ушацкага раёна зазірнулі ў колішні сядзібавы комплекс Грабніцкіх. Яшчэ ў 1819 годзе Мікола Грабніцкі пабудаваў тут у сяле уніяцкую царкву, якая пасля забароны расійскімі ўладамі уніяцтва стала праваслаўнай. Дарэчы, у 1884 на месцы старога быў узведзены новы праваслаўны храм Святой Параскевы Пятніцы. Ён і захаваўся да нашых дзён. Дык вось у 1840-м Грабніцкія пабудавалі сабе сядзібны дом, працавалі ў іхнім маёнтку суконная фабрыка, паравы млын, бровар, кузня і канезавод. У палацы размяшчалася вялікая бібліятэка, карцінная галерэя з творамі Дэлакруа, Вато, Ранагара, каштоўныя зборы фарфору, венецыянскай бронзы, старадаўняй зброі. Вакол быў разбіты маляўнічы парк у 20 гектараў з возерам. У ім раслі кедры, лістоўніцы, таполі. И веселье у нас, и крыша у нас, поховаемся в солому, няхай зной у нас. Приезжали ко мне сваты на сивой кобыле, все данные забрали, а меня не забыли. А курица и петух увалились у коту. Стало стыдно петуху, что курица на вятку. Ой, берег колотили, собезяди отхватили, будем печь колотить, да в другого отхватить. Люблю девок, люблю баб, люблю маленьких ребят, люблю тую сироту, что хинется к животу. Ко мне сваты приезжали и просили тёлку, а мой батька не дурак, предложу мятёлку. И не ходите, девки, замуж, я уже замужем была. 2 недели с половиной, свекру есть и не дала. А цяпер мы мусім змяніць кірунак і завітваем у суседні раён. Ад Мінска варта праехаць 195 кіламетраў, каб апынуцца ў горадзе Ушачы. Тут, незважаючы на аніякія вонкавыя перашкоды, ашчадна перадаюць свае веды і традыцыі нашчадкам удзельнікі фальклорнага ансамбля «Матырынская спадчына». Яшчэ паназіраем за імі, але пакуль варта зазірнуць у сталічную студыю гуказапісу, каб ацаніць, як падпарадкоўваецца фальклорны матэрыял юнай спявачцы Анастасійцы, якая дбайна працуе пад наглядам кампазітара Сергея Сухамліна.
А повыше дуба соломка ляціць, ляціць. Каля таго дуба рэчачка бяжыць, бяжыць. Ну что ж, очень оригинально ты поешь первый куплет. Хотя мне и показалось, что тебе низковато, но, наверное, это привычная для тебя тесситура, да? Да, я люблю петь низко, у меня альт. Давай перейдем ко второму куплету. Послушай, скажи мне, вот многие молодые артисты стремятся принимать участие не только в телевизионных программах, но и в конкурсах. Что у тебя из этого за плечами уже есть? Один из последних конкурсов был в феврале 2020 года. Конкурс назывался «Diamonds», проходил у нас в Минске. Международный конкурс, около 100-120, может быть, участников было. Очень большая конкуренция, с нескольких стран приехали. Глава жюри был с Италии. Это очень волнительно и ответственно было. И безумно приятно было то, что я удостоилась там главной награды, гран-при. Что ты пела? «History Repeating». Джазовая песня в 4 октавы. Очень долго над этой песней я работала, чтобы добиться этого гран-при. Поем дальше. У сваёй вандроўцы прыпыняемся ў старажытным Полацку на мосце, які называюць чырвоным. І зусім не з-за яго прыгажосці. Справа ў тым, што падчас вайны 1812 года ў сярэдзіне кастрычніка тут адбылася жорсткая бітва паміж рускімі і французскімі войскамі. Мост быў увесь заліты крывёю, яна ручаямі сцякала ў раку. Адсюль і пайшла ягоная назва чырвоны. У 70-х мінулага стагоддзя стары драўляны мост замянілі новым жалезабетонным, захаваўшы пэўныя элементы оформления. Сама черна
Наша экспедыцыя па Віцебшчыне пролягала па досыць мудрагелістых маршрутах. Вось і зараз мы вяртаемся на Полачыну ў вёску Багатырская, што ў 229 кіламетрах ад цэнтра краіны. А наперадзе яшчэ маштабны пераезд у Езярышча Гарадоцкага раёна у самую халодную кропку Беларусі. Пакуль жа час завітаць да тых, хто самааддана шчыруе ў студыі гуказапісу над аздабленнем старажытнай народнай песні. А гэта, нагадаю, кампазітар Сергей Сухамлін і спявачка Анастасійка. А по дубам ячмень молоджу, а по дубам ячмень молоджу, а по дубам ячмень молоджу. Настя, хорошо, все у нас идет хорошо. Наверное, двигаемся на финал. Мне кажется, что тут должен быть еще бридж. Хочется бридж. Ну да, возможно, да, песня короткая, нужно как-то ее разнообразить. Хорошо, вот у нас есть как раз здесь есть две строчки, которые по форме, они как-то вот не попадают ни в куплет, ни в припев. Скажи, пожалуйста, в твоем репертуаре вот есть какие-то авторские песни или ты поешь только перепев? Недавно, буквально 2-3 месяца назад, в конце ноября, вышла моя первая авторская песня, называется «Осколки». Я очень рада, что у меня появилась первая песня, и планирую дальше развиваться в этом направлении. И давай двигаться на коду через бридж. Наш рух на поўнач краіны, па дарозе мінаем гарадок. У гэтым райцэнтры Віцебскай вобласці на хвілінку прыпыніліся ля царквы Святой Троіцы. Гэты храм быў узведзены ў 1999 на аснове былой царкоўна-прыходскай школы 1903 года пабудовы. У 2014 царкве падаравалі часцінкі мошчаў святога пакутніка Фадзея, архібіскупа Калінскага і Кашынскага, святых пакутніцаў Марыны, Маргарыты і Валянціны.
Спасибо тебе большое за участие в нашей программе. Мы тебе желаем продвижения по тому пути, который ты сама для себя наметила. Тебе все было комфортно? Мне очень было комфортно и интересно было поработать над этой песней, потому что песня сама по себе интересная, а в сочетании с новой аранжировкой это превзошло все мои ожидания. Но будут оценивать зрители. Отлично. Спасибо большое. Успехов. Спасибо огромное вам. Вось і завершыўся працэс трансфармацыі народнай песні і наша фальклорная гістарычная вандроўка па поўначы краіны. Зараз будзем ацэньваць вынікі супольнай творчасці кампазітара Сергея Сухамліна і спявачкі Анастасейкі у будзённым, а не сцэнічным жыцці Настасі Краўчанкі. Слухаем «А пад дубам-дубам» у яе выкананні і сустракаемся праз тыдзень. Заедзем у Азярцо пад Мінскам на Масленіцу. І я не стамляюся нагадваць, усе апантаны могуць пацікавіцца абрадамі і песнямі ў нескарочаным варыянце на нашым YouTube-канале вось па гэтым адрасе. Завітвайце, я вас чакаю. Повыше дуба соломка ляціць, ляціць, каля таго дуба рэчачка бяжыць, бяжыць. А па той жа рэчцы чаўночак плывець, а ў тым чаўночку ўдалым маладзец. А па дубам-дубам ячмень малачу, а па дубам-дубам ячмень малачу, а па дубам-дубам ячмень малачу, а па дубам-дубам ячмень малачу. Чешай ён кудзёркі рыб'ім грэбяшком, грэбяшком, і пускай ён кудзёркі на быстру раку. Там яго мілая вадзіцу бярэць, зіце кудзёркі там у беражку. Калі мяне любіць, няхай зачарпнець, а калі не любіць, няхай адмахнець. Святкуем! Какое пудило масленицы наши детки зробили. Спяваем! Песня называется «Осколки». Ее мне написал талантливый Сергей. Что, есть еще, кроме Сухомлина, еще кто-то? Сергей Черник, привет, привет!